Ebusa for me mama kwa bashonko eba to my GH me dey ede na ama owusa na dano trending issues ehon komo em de betu ja say na wa wo hwe me obenya wo chefa wo na adwen bia wo fa ho bia no so betimi ede atudwa say na ebe kono wano esa na sisi adano ase eja kese bi pa na aso ewo social media so efida ye oba wo ga na ha no de chese na no enda age wasem amba amfa ne feature me de bia meka wasem ebo fa ne feature nkon no wo beef nko ade jai wasem bi onim bia wo de betu dwam wo bi ehunsu se na wotie wo beka amate se aye de jai e wo Ghana ha na we e na obai na no akoyi nika waka de yenka wakasa amate se anu watra line already no woni FBA for beef aya kai koye court nsem anya nkoye court na we na tese wo na sumdue tini fie da bi wan pene sa wasa to aso akoka ama aka akotia wo bi asese ono so se won fa no ho nkyere da kosi se asem no wache asan na bayu amika ne din eye efua Schwarzenegger na sentem no ye coronavirus ye wo lockdown obi a hyɛ demo tese obi ehu de oye no wo de nsem fa bi abetudwa efa 2011 Ghana's most beautiful winner Ekia GMB IBM se friend Sally Ekia Amwakwa se nikunu akoyi na sotro keste se we si na sun pa ewo ne office ewo Angel TV ebiem so no wasa pamono asa edensa koma ne busuafo se won ware ni biem adenti a osusu se ne yere na Dr. Kweku Ote ne yere Ekia GMB no wo chiti ewo ne chi wo ne mema foforo have affair behind me back na efa o kantem bebe pa o hwe ni video de beto dwa na ensem de wo cheche mu tete obubo di nya efraye je se enkofo wo tutu se eye Ekia GMB wono mo have affair no wo bubo ebidin ebo Pastor Moatin bidi ebo Kwam bidin so esa bobo ya kodu se Trigmatic so wo susu se Trigmatic eye Ekia GMB ne last born egudie wo bai obana wo no last year no wono so susu se onu efa Schwarzenegger no wo kan se wo susu se akola no eye Trigmatic neba enti Trigmatic so ka mema Ekia GMB eni wo mo ehhehwe na we na ma brand Trigmatic wo se dabida want na se emma wo bi emfa ne din entry form on fa nanim nye fam ne ni onyama wa pre abon ban all these years hard work awa your reputation okra se on den hu ni asembo ni bia ne wo bi for one day emegu na enim asete se on se ni din de da bi won pene enu nti wa tro ensem fo bi e wo Twitter na ni tweet na ta bre mi be kenkama me wi na matoa eso or say it is rather unfortunate that in these difficult times one would seek to defame and cause further distress to one's family, friends and hard-earned reputation. To my family of friends, fans and well-wishers, thank for your consent and support in recent times with regards to the false accusation made against me. It's a legal matter now. We will let the law take its course. Thank you and continue to stay safe out there. And Trigmatic ne ka say ya wo dey buy it as entro ebrofo baby amare sadia chem ni nya ne say si ano wo dey na say na ema ne busuafo ne nafofo ne fans wo mo do na just wo mo show concern wo mo friend bi sa ne say nsense ne ya tia fa ho no credit ne say asem ne say ne sifa no wo mo nya abotre eti na say edi ne chi just wo mo supporting all this one wo do ma se pass wo mo gira ne chi wo mo tai ne chi na biem no sa nsem boni na ya ka fa no ne ya twi ne nima ya fom ni ye say ni de no sa nsem se se ade wo de ma emra enti ekra mransa se na emra ne tie bia eni onu kwakoto wo gina mu edi se adwuma yi say ni de no ebedi ni pepepe because onu na fanje wonim se nkabre we de nka obi apenasum de obi ate no edwen no ho pre akonkan na so ebi mu de wo mu nyoma je so metena se ayedi wo bi eso no mbese wo mu ndidi enyom fa ho de ntie no na ama nkofo say nkofo din twi nkofo din ayefom nti we de won fa na no kra embeka san fa na no embetwi fo ma obi enye bi kra enka mfa ho krampo nti wo de akwacha emrafo emranim for ensem se wo mo enke bi emma no na ni tweet na sen no wo sade statement ne lawyer for our Smith and Adelaide law firm wo mo de etudwa title so wo de pay to say onuwakwa wo de kwa ma no ndo onim no ho se ne lawyer for ono say sebe ya ni nsema waka no woni asu gina so bia woni hu prover ene won twensa enye saa de a
wo mo be hia e wo court na nchechemu bi a wo bia de nti a wo gina so e ka asasem egu no hu fika so wo no traumatic a wo ware ene ne yere tesa wo ba a wo busuafo wo tani obi yere etimi ko twempla ne wo ba e wo chie no wan kira asiye am obi anya ntiase ana evidence bi en show ya ene onu efu a wo ne mra no embenya pa dem kura wo bedem sike bi a wo beje finisem ana se bedwem kura ne begu no ase amane akwaka no kura todo a edem a wo be mana ba bedwem abeka no kora nti efu ano onye ready is either say wo twe na asem assign ana se wo be yedin ahwen han akosi da na emra eye ne lawyers for ediamano na emra ni twem a court na wo mo de ensem we ebekom na we na magana for ka say na wo efu Schwarzenegger already na wo adwuma bia amwa we bebi a ba ko hye bia na yeyi wuti efio uko YouTube yeyi wufio uko top radio yeyi wufio TV Africa wo bra ho yeyi wefio Angel TV yeyi wefio entiri ni emu unhu ne say wo bia ntai we chibiem wonkwa na wugina eno so a wontimi nkwa wontimi ntina nkwa ntimi nyedin wo sa pen wansem we ayo yetwe akọ court na we yetwe wa na we twen nsem nsa ni nyina so na we twen nti die pa na wo beye sika be mpa na betimi ade akọ etwitwa ade agye wo ho enti sesi agye ene dan ho so isi da sa wo beye video pepepe no apa out no be cheche nsem ye na wo proofs a wo nia wo de ache enya sa traumatic e kan no we dey statement in lawyer for ejiremu bi wo mo de statement aba one meka eyi wano a court ho de wo be kopala court also de kodu a eno de proof ene ye de adwuma wo evidence ene ye de adwuma ho no enti wanya bi a wan ha na dema ena wo bedem enti ebe ya asesa wakwan na siesie wo chi asem de ye de ano neka asem so ye siesie ye de ano na so ene seka biem enti ebe ya won sam meka biem no won cheche ni nsem no Ghana for just say wo bia efre eye efu Schwarzenegger said de wo mu bia no won fentu just na be ya ono so betimi enya ne che edidi me ebuso traumatic abaso say asem baye no wanye di antra say silence means no concern na nka ye fa mbo no subo say ampa say ne fu aka won ka say de na ni saa na tie no wanya kukudu ababonten abeche ono so ne side of the story ebiem so we bie benyamani say efua ewe insem o kan oni hu proof oni hu gina so bia ensem keke ene wo keka enu nti we echi ne be hu say wan ene eka no kware wan ene gina no kware afanti the traumatic so ye no enam ne kwan so eno no won prove say wono so na asem no no ho fan oni ho hwe won ta echire oni ekua GMB eni hweye akora na wode mu ntema yese ye ne ba no so no woni makora no ewo bebia se na wode atodwa se saa na wode kon no enye ne saa kosi ewiye no na wo bia ehu no kware a ewo ensem yi emu ebusafo die abetodwa ni wutum se tesi ade jana wo so ye no adere aye bum atesa peti atete bebi akodunu no akomre nim enti ye hwe nim se first of nigga wo prover wo de beba nim se onu de se no wo mpenu ngba se enugba fata kan ni ba no wan ha na enugba so fata onu e first of nigga tu wo ba betuda ne prove bia wo bia wo ba betuda se na ebe hu se nsem no owo nyina so enti no be kan se timi nya akokudo ebo odin pintin no wo betimi eyi no ho ano ne nuemu ne ye de ni edi echire enti de be pie fi story ababia no stay tuned e wo tuma GH as ne de be title e de ma na wo so a wo hwe efifie no wo be hu no kware bia ewo mu ebiem so hwe fituwe e ma wo na fofo wo bibia wo be wo bia no so ehu de koso midi edena na ama owusa fa comment ebra e wo ye comment section adwin bia wo fa ensem we no fa tudwa e wo ye comment section ebiem so no stay tuned ye de beba makram